Pa ja bih danas da pričamo malo o slučajno otkrivenim tumorima nadbubrežne žlezde. Znači, jednostavno u današnje vreme izvodi se veliki broj radioloških pregleda, radi se ultrazvuk trbuha, radi se skener trbuha, radi se magnetna rezonanca trbuha iz raznih razloga i ono što je interesantno u vrlo velikom broju, odnosno solidnom broju, ako mogu tako da kažem, detektuje se promjena u nadbubrežnoj žlezdi, da li u jednoj, da li u dve. U svakom slučaju, mi smo ih okarakterisali kao incidentalome, znači slučajno nađene tumorske promjene u nadbubrežnim žlezdama. Ono što je interesantno, kada pričamo o učestalosti ovih promjena u nadbubrežnim žlezdama, prevalenca ovih promjena je negde od 6 do 8% u 6. i 7. deceniji života. Kada se lekar susretne sa ovakvim nalazom, obično dolazi pacijent koji je na izgled zdrav, ali ima i onih koji su bolesni. Ulazimo, što se kaže, u različitu diferencijalnu dijagnozu. Znači, prvo što nas interesuje, da li je taj tumor nadbubrežne žlezde aktivan ili nije, da li sekretuje hormone ili ne sekretuje hormone. Iz vrlo prostog razloga, zato što nadbubrežna žlezda ima koru koja se sastoji iz 3 zone i ima srž. U zavisnosti iz koje zone, odnosno iz kog dela nadbubrežne žlezde polazi tumor, imaćemo različitu kliničku prezentaciju ukoliko se radi o aktivnom tumoru, odnosno endokrino aktivnom tumoru. I u tom smislu, kada govorimo o tumorima kore, ukoliko, što ja znam, polazi iz zone koju nazivamo zona glomeruloza, imamo ljude sa hipertenzijom i sa nečim što mi nazivamo primarnim aldosteronizmom. Znači, takva bolest može da se manifestuje tumorom kore nadbubrežne žlezde, ali nekada može da postoji i mikronodularna hiperplazija, najčešće obe nadbubrežne žlezde. Različito je lečenje ova dva entiteta, da li je bilateralno, odnosno obostrana mikronodularna hiperplazija, ili se radi o takozvanom konovom tumoru, odnosno tumoru koji produkuje aldosteron. Ukoliko tumor kore nadbubrežne žlezde polazi iz zone fascikulate, onda imamo kliničku sliku nečega što nazivamo Cushinggovim sindromom. Ako bih mogao u par reči samo da kažem, Cushingov sindrom u sebi sažima sve ono što mi danas označavamo kao metabolički sindrom. Znači, to su ljudi koji imaju gojaznost, izraženu gojaznost centripetalnog tipa. To su ljudi koji imaju hipertenziju, to su ljudi koji imaju šećer, to su ljudi koji imaju poremećenu insulinsku senzitivnost ili osetljivost na delovanje insulina. Danas popularno mi to nazivamo insulinska rezistencija. Iako mnogo ljudi koristi taj izraz, to je kompleksan, ako mogu da kažem, pojam koji danas služi za objašnjenje brojnih patogenetskih mehanizama u nastanku metaboličkog sindroma. Konačno, tumor može da potekne iz kore i zone fascikulate, iz te treće zone koja luči hormone koje mi nazivamo androgenima. Androgeni kod žene dovode do nečega što nazivamo virilizacijom, a kod muškarca mogu da dovedu do nečega što mi možemo da nazovemo nekada ranim pubertetom ili pak do
ukoliko se radi o enzimskim poremećajima u kori nadbubrežne žlezde, nasleđenim enzimskim poremećajima, mogu dovesti do pojave rane virilizacije kod muškarca. Elem, nekada tumori porekla kore mogu u suštini da imaju sve tri komponente, da budu mešoviti, kako mi to kažemo, i da imate komponente, odnosno kliničku sliku koja se sastoji iz svih prethodno nabrojanih kliničkih slika. Znači, jedno od pitanja kada se detektuje tumor nadbubrežne žlezde jeste, kao što smo rekli, da jeste to da li u suštini je taj tumor endokrino aktivan ili nije aktivan. I sledeće pitanje, odakle dolazi, iz kog dela kore nadbubrežne žlezde dolazi. To određuje kako ćemo lečiti čoveka. Konačno, postoje i tumori srži nadbubrežne žlezde. Mi ih danas nazivamo adrenalnim paragangliomima. Ono što je jako važno za ove tumore, njih karakteriše najčešće pojava hipertenzije u mladom dobu, najčešće u mladom dobu. Takođe je jako važno da se zna da otprilike oko 35% ovih tumora jeste nasledno i da možemo očekivati, znači kada nađemo takvog pacijenta, da moramo i da imamo obavezu da pregledamo i užu rodbinu, odnosno užu porodicu takvog pacijenta. Lečenje ovih pacijenata, bez obzira da li se radi o tumorima kore ili o srži, jeste kompleksno. Ono može da bude hiruško, ali nije obavezno. Nekada jednostavno ne treba raditi hirurgiju takvih tumora iz prostog razloga što zaostaje recimo hiperplazija suprotne strane koja će opet morati da se leči lekovima. I konačno, znači, možemo da razmišljamo da li je taj tumor koji se detektuje slučajno maligni ili nije maligni. U principu, veliki tumori su maligni tumori i mogu biti maligni tumori kore nadbubrežne žlezde, ali i maligni feohromocitomi. Drugim rečima, maligni tumori porekla srži nadbubrežne žlezde. U toj celoj priči oko nadbubrežne žlezde dolazi i treća opcija, a to je da mi moramo biti svesni da kada pričamo o ljudima koji se nalaze u 7. deceniji života, da vrlo često možemo da nađemo i metastaze u nadbubrežnoj žlezdi i te metastaze, odnosno pojedini tumori imaju veliki afinitet da daju metastaze u nadbubrežnu žlezdu i to su najčešće tumori pluća, zatim melanom, pa onda dolaze drugi tumori, posebno gastrointestinalnog trakta. I za kraj, da rezimiramo celu priču, da li je tumor endokrino aktivan ili nije endokrino aktivan, to je prvo pitanje. Drugo pitanje, da li je dobroćudan ili maligan. I treće pitanje, normalno je testiranje ovih pacijenata i lečenje ovih pacijenata. Od ovih prethodnih zavisi šta ćemo da radimo.